Pemirsa nyabran rahina nyepi ring Bali setata wenten parade ogoh-ogoh. Umat Hindu utamanya ne para Yohana setata liang bagia sejeroning nyangre rahina nyepi antuk makarya ogoh-ogoh ring soang-soang Banjar. Sesios ke arah ring rahina pengerupukan akeh ogoh-ogoh sane nyarengin lomba. Sakewanten ring warsane puniki pemerintah provinsi Pemprov Bali muali nenten ngomargiang lomba ogoh-ogoh. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali IGD Arya Sugiarto matutang yening Pemprov Bali muali nenten ngomargiang parikrama lomba ogoh-ogoh ring tingkat Pemprov Bali. Warsa sedurungnya nih Pemprov Bali taler nenten ngomargiang lomba ogoh-ogoh tingkat provinsi sentukan nampak ring parikrama pemilihan umum pemilu warsa kali-tali 4 Arya Sugiarto nguningayang parikrama lomba ogoh-ogoh ring Provinsi Bali nenten kemargiang sangkaning sampun kewaliang ke suang-suang kabupaten kota. Manut panureksa sane kemargiang parikrama lomba ogoh-ogoh leuwih becik tur mabuat kemargiang oleh pemerintah kabupaten kota. Antuk punika Pemprov Bali pacang fokus ngemargiang parikrama tios minekadi pesta kesenian Bali miwah festival seni Bali Cani. Pecak Rektor isi Denpasar puniki nenten cumpu yening pemerintah Provinsi Bali nenten ngemargiang lomba ogoh-ogoh sangkaning nenten madue anggaran. Mausang indek anggaran lomba ogoh-ogoh tingkat Provinsi Bali dawag warsa kali-tali 3 likur sawetara 3 miliar. Boya sangkaning anggaran nanging parikrama lomba ogoh-ogoh leuwih becik kemargiang ring suang-suang kabupaten kota. Winata nguningayang.